Sumpah Sati Bukit Marapalam adalah perjanjian antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau. Perjanjian ini menghasilkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat bersendi pada syariat Islam dan syariat Islam bersendi pada Al-Quran. Perjanjian ini diikrarkan di Puncak Pato, Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Bagaimanakah bunyi teks perjanjian tersebut? Yuk kita dengar. Demi Allah, kami siap lahir batin untuk tagak menjaga amanah Sumpah Sati Bukit Marapalam. Tagak kami indak bakisah, duduk kami indak baralia. Kok hidup kali pakai, mati kali tumpang. Kami pati arek ganggang taguah, nan tabuah takabe arek dalam pitua. Adai basandi syarak, adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak basandi kitabullah. Adai bapane, adai apane, syarak balinduang, syarak balinduang, syarak mangato, syarak mangato, adai memakai, adai memakai. Satitik bapantang hilang, sabari bapantang lupa. Menjadi amanah nan disandang dari zaman ke zaman sampai waktu janjian Allah Subhanahu wa ta'ala ke akhir dunia nangko. Tasandang di bahu penghulu rajo di nagari nan memaci arek mangagam taguah adai Minangkabau. Dalam timbangan cadik pandai di lingkung restu Bundo Kanduang, di bawah bimbingan alim ulama nan bepagang taguah kapado ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nama lengah sumpah ko dimakan besok kami di dunia, ka ateh indah bapucua, ka bawah indah baure, di tengah-tengah digiriak kumbang, di akhirat dikutua dalam Allah.